umuyobozi wa kijyambere akongera akaba n'umuremyi yaratanze imashini nyabwonko mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kayanza. Tumukomere amashyi cyane. Yongera atanga akazi ku bakozi babiri barenga amajana 3 kandi bamaho mu makomine ya Muhanga mu Rugo na Kayanza umukayeze nawe yeze umukomera amashyi cyane. Umuyobozi w'ikumbikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza aritwararika cyane atarongoye kandi akakigera abarimyi agafata n'ibintu bivuga n'agaciro n'ubworozi bw'iterambere yashyize umuganga yihumbiye kuko yagiye afata ibintu abatanga imyambo ku mazone bitirika mu bwiza bashaka kuyicururiza kugeza n'aho abo bantu bahanwa mu butungane. Yaratumbiye cyane Isaka arongoye urugero rwo hejuru cyane gukomera amashuri. Ugira kane ni umupfasoni Ndayisaba Serenia ni umuyobozi mu ntara ageze iterambere ry'ingo n'umuryango. Aritaho cyane ibijyanye n'amateka cyane n'ubuyobozi cyane cyane gukurikirana abantu beganwa cyane bakabazwa gusukuruza amadosiye y'imari zabo gushika hejuru akaba n'uburyo bwo kuyunguruza ndetse akanabaherekeza mu mafenari makuru y'Ubujumbura. Tumukomere amashyi cyane. Ugira gatanu mutinga naye birimo n'ambulanse bakazina Joriyenzo. Uyu akaba ari n'ujejwe umutekano w'igisirikare. Uyu rero yarafashije kumenyesha ishyaka arongoye ibitaro bijyanye n'inyubako rusange y'ibiro bya Buramatari akoreramo hamwe n'inyubako ya komine Matongo. Ni umumobilisateri akomeye cyane, turamushimiye rwose, tumukomere amashyi cyane. Leta yarafashije n'izindi ntara mu gushyikiriza mu bikorwa by'iterambere rusange aho twaba yagendeye mu ntara zose atanga intererano y'ubuzima n'ibindi. Uwa gatandatu ni uw'akarere k'Amateka cyose igamagana ingenzi bakaza kuyigira ubumenyi mu bijyanye no gukingira iz'inka, arongera agaterera komine Munda mu bikorwa byose komine ishobora by'iterambere. Yaranafashije cyane mbere no mu yandi makomine nka Kabarore, Kayanza na Matongo mu gukingira iz'inka. Yarasize ibyiwe mu gisagara cya Bujumbura ariho yaba kuva kera ashobora kumarira ubuzima bwiwe aho yataye urumogi n'ikomine y'amavukiro ya Munda. Iyo byerekana ko akunda tumukomere amashyi cyane. Uwindi we ni umupfasoni avuka muri komine Kabarore nega Maherezo Adelaide umuremyi mworozi. Umuremyi mworozi akaba mukuza muto kandi imirima yiwe iy'akarorero muri iyo komine ya Kabarore. Yororoye kandi nasize ibihumbi 8 muri 6. Uwo munani ava muri komine ya Muhanga yitwa Misaka Polycarpe, umukuru w'urwego rw'ishyirwantwaro muri koperative Teza Imbere Ubworozi. Aritwararika gukurikirana ibijyanye na koperative Teza Imbere Ubworozi kandi yarafashije aborozi kugira bityo kuri koperative yiwe. Yarafashije rusange kugira babandanye biteza imbere tumukomere amashyi cyane. Uw'icyenda
ava muri komine Kayanza yitwa Barasokoreza Jamari umukuru w'umutumba yiyegereye urugo rw'ubuyobozi bwashyiriweho abitwara cyane ntibashobora muri uyu mutumba kubera ubutwari n'ubwambutse bwiwe abikorana tugukomera amashyi menshi cyane wowe icumi wo muri komine Kayanza nyene bararonyeretse Simoni umworozi w'umwaka wowe kubaruka n'umutumba musanze yitabiriye umwanya w'umwaka yaragize ubushakashatsi n'iyerekeza akagurisha imyakazi agahimanuramo ahaye imyakazi akabafasha no kuzubakira neza ubu tukaba tumaze kumuhira akaba ari n'igishanga w'icumi na rimwe akaba ari komine Gatara Ibirima Ruranzi umuheza umutumba wa Rwanda arakurikirana neza abagenzi kuja mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere ku mutumba aritanga mu kuvugira abana n'abakenyezi bakorerwa amabi aravugira bantaho yikora abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga akabafasha guharanira amateka yabo arakurikirana abafashe ubumuga kumenyekana kwa muganga byihuse no gusubiza abakozi abayobozi n'abakozi b'ubumuga cyane mukongerereza komine ikibanza yaye komine Matongo ikibanza cyo kubakamo ibiro bya zone Ruganza akacasabye komine nko kumuguriza cyangwa kumugurira yarubatse hoteli mu Kayanza yitwa Mwishiza n'ubu akaba ariko yubaka iyi hoteli mu Matongo abana neza n'abantu ndetse akaba yaraje no kuba hanze y'igihugu kubera gukunda igihugu cyakugarutse mu gihe benshi baje baramutegeka izindi koperative aritwararika iyi koperative kandi akaba ashimira n'intwaro hamwe n'abahurikiye mu makoperative yose ari muri komine ya Gahunga uwukurikira umupfasoni ava muri komine Rango Hakizimana Marie Odette umutumba mutumba yaruye abantu gukora arakenera cyane kwama azi ubuzima bwa komine avukamo kandi agatanga intererano mu buryo no mu bwiyumviro byo guteza imbere komine ya Rango nawe tumukomera amashyi menshi cyane mbere akaba yarizewe n'umuganga w'ubutegetsi akaba ari ku rutonde rw'abafite amateka urumva yuko amajwi ayakeneye yamwe y'ubwiza bw'ingoma bagira rero nyakubahwa perezida wa kabiri wa repubulika